A chi gyd a chroeso i'r oedfa fyriol, hyfryd i weld chi, yn aelodau, yn gyfeillion, yn ymwelwyr, a phawb sy'n ymuno â ni dros Facebook a YouTube hefyd. Lovely to see you all on this chilly but bright morning. Lovely to see you. And wish those of you perhaps who I haven't seen already blwyddyn newydd dda, a very happy, healthy, hopefully and blessed new year this year, 2025. Dear me, where are the years going? Ac fe un o ni i ganu gyda'n gilydd emyn addas ar gyfer dechreuadur blwyddyn, i ni'n dal yn sŵn dechrau'r blwyddyn. 91, number 91. Gwawriodd blwyddyn newydd eto. Oth drigaredd arglwydd ci, llawd y gariad heb ddiffygio, hyd yn hyn yn dygodd ni. Cawsom gerdded yn ddiogel drwy beryglon blwyddyn faith. Gwneithos ti bob storm yn dawel oedd yn bygwth ar y daith. 91. Dwi'n troi at efengil yn ôl lyc ar gyfer ein darlleniad ni y bore yma, yr unfed bennod ar 20. The 21st chapter of Luke, and beginning to read at verse 20, the 20th verse of the 21st chapter. If you're following in your English Bibles in the pews, I'm on page 1072. 1072 ac hefyd ar dudalen 92 yn y Gymraeg. Now, as you follow and listen, it's not, I would say, the most, for the beginning of a year, perhaps the most, it is inspiring, it's inspiring words, but there is an element, they're quite depressing words as well, but hopefully stick with me, and hopefully the message will be not as stark as the reading. Ond dyma ni, Luc 1 ar 20, y rhagfynegu dinistr Jerusalem. Ond pan welwch Jerusalem wedi ei hamgylchynu gan fyddinoedd,
Yna byddwch yn gwybod fod awr ei diffeithio wedi dod yn agos. Y pryd hwnnw ffoed yr rhai sydd yn Judea i'r mynyddoedd. Pob un sydd yng nghanol y ddinas aid allan ohoni, a phob un sydd yn y wlad peidied yn mynd i mewn iddi, oherwydd dyddiau dial fydd yr rhain, pan fydd pob peth sy'n ysgrifenedig yn cael ei gyflawni, gwair gwragedd beichiog a'r rhai sy'n rhoi'r fron yn y dyddiau hynny. Daw cyfyngder dirfawr ar y wlad a digofaint ar y bobl hon. Byddant yn cwympo dan fîn y cleddyf ac fe'i dygir yn garcharorion i'r holl genhedloedd. Caiff Jerusalem ei mathru dan draed y cenhedloedd nes cyflawni ei hamserau hwy. Bydd arwyddion yn yr haul a'r lloer a'r ser. Ar y ddeiar bydd cenhedloedd mewn cyfyngder yn ei pryder rhag trymru ac ymchwyd y môr. Bydd pobl yn llewygu gan ofn wrth ddisgwyl y pethau sy'n dod ar y byd, oherwydd ysgydwyr nerthoedd y nefoedd. Ar pryd hwnnw gwelant fab y dyn yn dyfod mewn cwmwl gyda nerth a gogoniant mawr. Pan ddechreua'r pethau hyn ddigwydd, ymunionwch a chodwch eich pennau oherwydd y mae eich ryddhad yn agosau. A droddodd ddameg wrthynt, edrychwch ar y ffigysbren a'r holl goed, pan fyddant yn dechrau deilio, fe wyddwch eich hunain o'i gweld fod yr haf bellach yn agos. Felly chwythau, pan welwch y pethau hyn yn digwydd, byddwch yn gwybod fod teyrnas Dduw yn agos. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, nid ar genhedlaeth hon heibio nes i'r cwbl ddigwydd. Y nef ar ddeiar ant heibio, ond fy ngeiriau I nid ant heibio ddim. Cymerwch ofal rhag i'ch meddyliau gael eu pylu gan ddiota a meddwi a gyfalon bydol, ac i'r dydd hwnnw ddod arnoch yn ddisymwth fel magl, oherwydd fe ddaw ar bawb sy'n trigo ar wyneb y ddeiar gyfan. Byddwch effro bob amser, gan ddeisif am nerth I ddianc rhag yr holl bethau hyn sydd ar ddigwydd, ac I sefyll yngwydd mab y dyn. Yn ystod y dydd byddai'n dysgu yn y deml, ond byddai'n mynd allan ac yn treulio'r nos ar y mynydd a elwyr yn y bore bach bobl ato. Ac yr ail emyn, sef 70, number 70. O Dduw a llywydd oesau'r llawr, preswylydd tragwyddoldeb mawr, a'n ffordd a dreiglwn arna ti y flwyddyn hon o arwain ni, ro fwy o gariad at y waith, ro fwy o sel bob cam o'r daith, ar bethau'r tŷ, ro fwy o flas y flwyddyn hon, ro ras am ras. 70.
Chyfle ni nawr I droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddi. Arglwyddau'n Duw a thad ein harglwydd Iesu. Diolchwn I ti am gael camu mewn I flwyddyn newydd arall gyda thi fel hyn. Ac wrth edrych yn ôl nawr dros ysgwydd amser, cydnabyddwn yn garedig dy ofal trosom. Ond cydnabyddwn hefyd am I ni anghofio amdana ti mor aml, a throi ein cefnau arna ti megis. Hynny, nes ti erioed ein anghofio ni. Wyt ti wedi aros yn driw ac yn ffyddlon I ni ar hyd yr amser. Ein bod ni falle wedi dy siomi di ar lawer achlysur. Wyt yn dal I ymestyn ti ag atom ni mewn cariad ac mewn tregaredd. And we come once more this morning in prayer, anticipating a new year ahead. In the knowledge that you were always with us, always watching over us, constantly working your purpose in our lives. And even if we don't realize that, at times, help us to understand that, though, at all times, and lead us to a deeper understanding of your love and concern for us. Helpa ni o arglwydd y flwyddyn newydd hon I fod yn fwy gwerthfawrogol ohono ti, yn fwy ffyddlon I ti ac I ymgysegru ein hunain yn gyfan i'th waith ac i'th wasanaeth di. And as we join together now in worship once more this morning, we make time to dedicate ourselves anew to your service. We ask you to strengthen us when we feel weak, inspire us, equip us and lead us forward, especially when we find the way ahead perhaps uncertain. We pray that you will be with us as we join together as Welsh Christians this afternoon in the Llundain service, our old Welsh tradition, which has been going on for centuries. And we thank you for the tradition and ask you to bless our gathering together this afternoon at the Borough Chapel. I ni'n gweddio am iechyd a nerth I fwynhau breintiau bywyd. Ac wrth ddiolch am ein gallu ni I fod yn bresennol ma bore yma, I ni meddwl am ryw rai sydd yn methu a bod gyda ni, a rhai sydd yn eithriadol fyr o'n breintiau ni. I ni meddwl yn wythnosol am rai o deulu ffydd yn y lle hwn sydd yn llesg ac yn wael ar hyn o bryd. Bydd gyda nhw nawr yn gefn ac yn gymorth yn ei dioddef. And in praying for others, and we pray for ourselves and our loved ones, we think of many in the world today who need our thoughts and prayers. We think of the community there in Los Angeles, which has been so apparent on the news lately, but other places as well, of course, that suffer these natural disasters. Be with them, and all who now are living in the midst of war and conflict. We remember them each week. And help us to be an effective means in your hands to be channels of your peace and love in the world. May we spread the gospel of the good news of your Son, Jesus Christ, to enlighten the darkness of the hearts and minds of people everywhere. Arglwydd, paid a gadael I ni fynd heibio ar ochr arall fel I ni'n clywed yn yr ysgrythurau. I beidio mynd heibio ar ochr arall. Boed I ni ymarfer dy dosturi di ac I ymgaleddu
ble bynnag y gwelwn ni yr angen ar eisiau. And as we draw our public prayers to a close, we place ourselves once more into your keeping, and we commit ourselves to your service. Ein gweddi dair fel ym mhob oedfa yw ar ei ti ein gwneud ni yn well ddisgyblion i'th fab Iesu Grist. Yn dy waith yma i fy mywyd, meddai'r hyn emyn, yn dy waith yma i fy mywyd, yn dy waith yma i fy hedd, yn dy waith y rwyf am aros tra fwy'r ochr hon i'r bedd. Yn dy waith ar ôl mynd adref drwy gystuddiau rif y gwlith, moli roen fi ar galfaria, dyma'r gwaith na dderfydd byth. A gofynwn hyn oll yn enw ac yn heiddiant, yr oen hwnnw aeth i ben galfaria yn ein lle ni. Ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, croeso cynnes sy'n hoedfa yn aelodau yn gyfeillion yn ymwelwyr a'r sawl sy'n ymuno ni ar y we o bell ag agos. A very warm welcome to our service, to members, friends and visitors, and those joining us from near and far on the web. A diolchwn yn gweinidog am ei arweiniad a disgwyliwn yn eiddgar I glywed ei gynadwri y bore yma. A diolch yn fawr hefyd I Mike am ei gyfraniad pwysig wrth yr organ. Am 4 gloch pnawn yma, cynhelir, fel chi'n gwybod, gwasanaeth plygain undebol yng Nghapel y Borough yng Ngolau Canwyll. So at 4 o'clock this afternoon, there's a joint Welsh Chapels plygain service in Capel y Borough. And that's the special New Year Carol service by candlelight. A fel ych chi'n gwybod, bydd cyfle I unrhyw un
cyfrannu yn y plygain agored hefyd. Bydd cyfarfod nesaf diaconiaid nos Iau nesaf, Ionawr yr 11 am 4:30 yn Capel Bach ac ar Zoom. The next deacons meeting will be next Thursday, this coming Thursday, January the 16th at 5:30 in Capel Bach and on Zoom. Dydd Sul nesaf bydd Arlen yn dilyn drefn arferol gyda Rob wrth y lliw yn oedfaon y bore a'r hwyr, a bydd oedfa'r hwyr yn oedfa gymyn. Next Sunday, our timetable will follow the usual pattern with our minister leading the morning and evening services, and the evening service will be a communion service. Dydd Sul nesaf ar ôl oedfa'r bore cynhelir cwrdd Eglwys blynyddol I aelodau'r Eglwys. So after the morning service next Sunday, the annual church meeting for members will be held. And there'll be a summary of what's happened during the year, financial report, and the opportunity to discuss any issues that may have arisen. Gobeithio bod nifer ohonyn ni'n gallu bod yn bresennol. Cofiwch am yr oedfa canol wythnos dydd Mercher am hanner dydd yn y neuadd Islaw. This week's midweek service will be followed by our first Glyn Lang organ recital of the year at 1:05 with Stephen Disley, former sub-organist at Southwark Cathedral, performing. Dyddiad i'w nodi ar Ionawr y 15 bydd te partir Dylanores Ddwl yn cymryd lle yn y neuadd Islaw gyda Manon yn perfformio ar y delyn a te a cace I bawb. On the 25th of January, Saturday afternoon, there will be the Mad Harpist Tea Party downstairs at 3:00. It's a great combination of beautiful harp music performed by Manon and tea and cakes afterwards. So that's the 25th of January at 3:00. Bydd cyfarfod cyntaf Cymdeithas Pnawn Sadwn ar Chwefror y cyntaf am 11 gyda John Jones y Borough yn siarad am stori Ryan Davies. So the first meeting of the Saturday Afternoon Society will be on February the 1st at 11:00 with John Jones telling us the Ryan Davies story. Croeso I bawb. Ac yn nawr, cofiwch ddod nawr i'r neuadd I cael disied a chyfle am sgwrs ar ôl yr roedfa. Do come down for a cup of tea and a chance to socialise after the service. Ac yn nawr fydd anw amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Roddion a ddagwn I ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn gan gasfonodd y stwr. An llawen a gnawn a'n haddinet anghyr.
oedd I ti yn y byd. Ac fe gan nhw'n ymhellach yr emyn nesaf, sef 72, number 72. Nefol dad gliw a'n gweddi wrth wynebu'r flwyddyn hon. Mae'n hamserau yn dy ofal anhelyntion ger dy fron. Dyr o brofi hedd dy gariad doed a ddel, 72. Pan ddechreua'r pethau hyn ddigwydd, ymunionwch a chodwch eich pennau oherwydd y mae eich ryddhad yn agosau. When these things begin to happen, stand up and raise your heads, because your salvation is near. Now, those are some of the words we heard from the reading at the beginning of our service this morning. Words from Luke's Gospel, the 21st chapter and the 28th verse. A phan lefarodd Iesu y geiriau yma mewn gwirionedd, fe drodd holl hanes byd wyneb I weired. Pan ddechreua'r pethau hyn ddigwydd. When these things begin to happen. Now, what things? What things? And if you remember the reading and glance back across the chapter, the opening verses before, where I started to read as well,
And you see what things are meant, dear me. It's no description of calm weather and peaceful prospects. What was that? There was a lovely overture by Mendelssohn, wasn't it? A calm sea and prosperous voyage. Well, nothing like that here. In fact, I'd say it's the exact opposite. It's the most devastating catalogue of crises and disasters possible. Cenedl yn cyfyd yn erbyn cenedl, brenhinoedd yn erbyn brenhinoedd, darn grynfeydd, earthquakes, famines, pestilence, fires, racial hatreds, the whole world gone mad. Pan ddechreua'r pethau hyn ddigwydd, meddai Iesu, 2000 o flynyddoedd nôl. When these things come to pass, these intolerably grim and harrowing things, watching the human situation as we perhaps feel deteriorating, the tide of violence mounting, when your own mind is confused, perhaps, and your own spirit near to despair, then says Jesus, look up, codwch eich penne, lift up your heads. Onid ydych yn teimlo falle bod y geiriau yma'n addas sy'n dyddiau ni hefyd fel maen nhw'n addas ym mhob oes, cofiwch, ym mhob oes a chenhedlaeth. The Roman forces, of course, the Roman forces were in mind when Jesus said these words. But who can think of the picture painted here and not feel that it's relevant now to our own day and age, and is relevant to every age. Every age. A mae'n mynd yn ddyfnach na'r holl arwyddion allanol, bydol hefyd. Because far more ominous than the outward physical facts are the potential inward spiritual consequences of the facts. And there's always the possibility, I don't know what your thoughts are, that a whole age or generation under the pressure of terrible events, they may suffer a total eclipse, as they say, of faith. A total eclipse as far as their faith is concerned, as youngsters in a generation. Has that happened? Gofyn I fi. Addoliadau a'r credoau gwaelodol, sylfaenol hynny, sy'n sail I fywyd yn cael ei siglo, holl bethau byd yn cael ei siglo, a holl sylfaenu'r graig fel petai yn cael ei hysgwyd oddi tanom ni. When these things begin to happen, said Jesus. But finish the sentence, that's the thing. Finish the sentence. Shall we say, when these things begin to happen, all hope is abandoned? Give up? Dyna beth mae'n greddf falle naturiol ni yn dieddol o ddweud. Yn ddynol. O na, nid felly mae Iesu yn ei dweud. Na'r peth. This is what Jesus says. This is how he finishes the sentence. When these things begin to happen, stand up and raise your heads because your salvation is near. A chyda'r frawddeg honno, mae'n gwedd newid, ond yw e? Mae'n gwedd newid ein golwg a'n canfyddiad ni o fywyd. Cymryd golwg hollol wahanol o'r sefyllfa. He challenges and reverses and contradicts our all too human interpretation of the world and of our own sometimes tangled and confused experiences in life. Pan ddechreua'r pethau hyn ddigwydd, meddai Iesu, pan fo holl lwybrau bywyd falle'n ymddangos yn dywyll I ni, pan mae'n anodd weithiau I weld yr hewl dan dy drad I.
A rhai hynny i ni'n sôn amdanyn nhw sy'n crefu am yr hwyr ac yn gryddfan am y wawr. Then, when all your strength is almost gone, look up, lift up your heads. That's what I said on Christmas Day. Remember the message? Lift up your heads, O ye gates, and let the King of glory come in. Don't think, this is the thing, don't think that the immediate aspect, that's the thing. Don't think that the immediate aspect or situation is the final truth of things. Just sharing a few thoughts. By the way, those of you who are waiting for my usual 3 points, I don't have them this morning. So don't wait too long. You think it's going on forever. Just a few thoughts. Because I don't think Christ's appeal to his followers here to lift up your heads in desperate days, it wasn't simply a piece of perhaps sentimental bravado. It's easy to say that, better things are coming, or encouraging a sort of baseless hope. Roedd reswm dros ddweud y peth. There was a definite reason. There was a reason for the upward look, and he told them so, in most definite and unequivocal terms. Because your salvation is near. Your salvation is near. Oherwydd y mae eich ryddhad yn agos. Canis, y mae eich ymwared, meddwl fe yn yr hen gyfieithiad, y mae eich ymwared yn agosau. I'm fond of J.B. Phillips's translation. I often quote J.B. Phillips, not as fashionable as he was at one time, but he translates this verse like this. Look up, hold your heads up high, for you will soon be free. You will soon be free. A hwn yn agos at yr un gyfeithiad, yn dyw e? Mae eich ymwared yn agosau. Mewn geiriau eraill, pan fo pethau ar ei gweitha mewn gwirionedd, pan fo pethau ar ei gweithaf, gwell i chi fod yn fwy gwyliadwrus fyth, yn fwy effro, oherwydd dyna'r union amser y daw ysbryd Duw ei mewn i'ch bywydau chi, ac i nerthu chi, ac i fywio cae chi. And hasn't that insight of Jesus been verified time after time by the facts of history and experience? Think of the prophets of the Old Testament. What were the times? What were the times when the greatest achievements and leaps forward took place? Not during the peaceful, prosperous days. They said of Solomon's reign, that it was peace and glory. The prophets weren't very busy then. Not a lot of the prophets were prophesying during the peaceful, lovely days of Solomon. No, it was during the days of deluge and disaster and famine and fear. Meddylwch am hanes yr Eglwys Gristnogol, pryd oedd cyfnodau mwyaf dylanwadol yr Eglwys ar y ddeiar, gwedwch. What and when have been the moments of the Christian church's most powerful impact on the world? Not perhaps when it was in its splendor and might, when Christianity became very imperialistic, the all-powerful religion of the Western world. Nid dyna pryd mae Eglwys Iesu Grist ar ei chryfaf, ond yn hytrach yn ystod dyddiau tywyll o erlyd a gorthrwm. Calvin, Luther, Wesley, Howell Harris, Daniel Rowland in Wales, Williams Pantacelyn. Yeah, the time of the hallelujahs of revival. And what is that but salvation and freedom drawing near out of bad times? A mae modd i weld y peth o fewn ein profiadau ni ein hunain hefyd. You know, the person who's had all the good and best luck in the world, everything showered upon them, it's not generally that person that God finds easiest to reach. But show me
Show me a person who's reached the point of saying, dear me, I'm beaten. I'm nearly done for. I thought at one time I could manage in my own strength, carry on, live life successfully on my own. But now I know exactly what I am. Poor, lame and helpless creature. Dangos I mi berson fel na, a gallaf ddweud bod ei ryddhad nhw yn agosau. There we have it, the fact that time and time again in the history of the world and in the life of the church and in the experience of the individual, each and every one of us, that the darkest and most hopeless hours have produced a new advent, as it were, a new beginning, a new year, an infusion of the Spirit of God into his church and into his individuals. Does dim amheuaeth o hynny, cofiwch. Dim amheuaeth, ond tybed gallwn ni gynnig eglurhad neu reswm arall dros hynny. Because sooner or later we have to face the uncomfortable truth, and it is an uncomfortable truth, that the greatest barrier to the creation of a new world and the revitalizing of a dynamic church and to the growing of a Christ-like character is just our stubborn trust in ourselves, going on in our old way, following our agenda. A dyna'r peth olaf hyd yn oed y person mwyaf crefyddol weithiau yn fodlon ildio iddo fe. Gadael I hunan ar ôl. Ond mae rhaid I ni. Mae rhaid I ni, neu fyddwn ni chwilio a chwilio a chwilio o hyd. A mae man gwyn, man draw. O, fyddai'n apusach. Fyddai'n apusach. Mon bo fi'n gallu wneud hyn. Na. Nid man gwyn, man draw I wi byth. What we so tragically fail to realize is that by that instinctive trust in our own virtues, in our own achievements, we are automatically excluding ourselves from the very blessings which we hope to receive. Nid felly mae ryddhad yn agosau. Think on this during the coming new year, the beginning of a new year. The sacrifices of God aren't an array of great achievements, personal achievements. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken, contrite heart. Then and only then can you look up. Can you look up? For your salvation will be coming over the horizon, not before. Not before. Are you familiar with that lovely hymn by Charles Wesley? I've mentioned Wesley already. Oh, for a heart to praise my God, a heart from sin set free. And the second verse goes on to say, a heart resigned, submissive, meek, my great Redeemer's throne, where only Christ is here to speak, where Jesus reigns alone. A humble, lowly, contrite heart, believing, true and clean, which neither life nor death can part from him that dwells within. Well, so when these things come to pass, these desolating things, when you've looked into the horrible abyss of doubt and despair, leaving even all self-trust shattered and in ruins, look up and lift your heads above, knowing that your light is come, that the glory of the Lord is risen upon you, and that your salvation is near. A hynny ar gogoniant I enw. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd I ddyweddu, rhif 80, number 80. Williams, Pantycelyn.
Mae'r brenin yn y blaen, rymnynau oll yn hun, ni saif na dŵr na thân o flaen ei arfog li. Ni awn dan gannu'r lan, cawn weld ein conquest yn y man. Ni welir un yn llesg ymyddin brenin ef, can sterbyn maint o hyd o'i nerthoedd hyfryd ef. Ni gawn y gloiw wyn o felys ryw, sancteiddiol rin. 80. Mae'r brenin yna. Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Ni awn dan gannu'r lan, cawn weld ein conquest yn y man. Gollwng ni yn awr o dad nefol o dan dyfendith gyfoethog, a bydded i ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni, ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.